Mak benar tengah long duk atas balaynya, mak long kalan kampungnya. Hana moho tinggal lu. Ho tunggu dengan hai nam tahu. Long kalan keadaan kampung mak, long kalan masyarakat ino tinggal long ke kiamat. Pakan tunggu dengan kiamat tu urung kampungnya hana kat cukup kat daya empat biraya mak. Kanyan mak tinggal lu ke kiamat mana mak nata dengar gurai pegah nata baca dalam riwayat nu pegah salah sabah tanda kiamat leurinang timbang ruagam malamnya apa le mah leurinang memang kan tak pegah mak nyata urinang kadung pala ke yami majlis taklim leurinang perlu ruagam mak leurinang majlis taklim ramai tanya urinang jak sama dia ramai tanya urinang mesak jalan tepuk TikTok gara-gara kita tanya dompat le kita tanya tapi lo tuan yakin urinang yang kehadir pak malam yang mulia rayanya nyo adalah merupakan urinang yang solehah urinang penghuni syurga amin ya rabbal amin ya rabbal alamin kebukti tunggu malamnya ketim ja dakwah kebukti urinang solehah pak malamnya padahal mangat taih rumah padahal nyenyak taih rumah tapi dajak pak malam yang mulia rayanya demi untuk tak perai urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyojum kah di tengah sebelah kan telak long telak gohun pupah mak tapi dakwah tengah pengah siap punya tengah pengah betul ilong han Ron hendak mentang Muhammad. Moga mak malamnya lam daya habalun tuan cuma sebatas pendidikan long nu pegah. Ni urus syilun alhamdulillah tanya patut bersyukur kepada Allah taala. Pakan tunggu lam kecamatan kita tanya lam kampung kita khususnya mantang na daya lam kampung kita mantang na gure-gure yang pubut anu kita tanya. Mak na bahagia demak menyo anu alam daya. Nak tenang ni menyuan alam daya. Idonya sebatas kesenangan hal yang biasa mak. Lam dunia urung syilun ani alam daya cuma hal yang biasa. Walaupun nak telan yuk tenda duduk tahu nak rusaho sang. Lam dunia tapi hotel raya nyo singah mam tua. Nyo anak nyo singah ia akan bagi dalam syurganya Allah. Kebukti mak. Nekalan ni malamnya. Halo. Nyo santri no. Hai. Nyo santri no santri no mandung nekalan mak tiang aron kok tuah kok juruh-juruh kok teri-teri itu nekalan mi bejo no begah nekalan dumpu jim nyo daya nekalan malamnya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad yang nekalan hai tunggu qul hu buah hanjut di lain bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar tenggalan hai tunggu koen yang puah hanjut di nyo yang panjang bismillahirrahmanirrahim yasin tenggalan nyo yuk tenda tiga sambung bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun inan bawa tu jut tapi malai kata kami orang syilun yang lentuan pun liau bak malamnya mak dakwah kita yo dalam rangka memperingati maulid Nabi baik salah lung dengan Abi baik salah lung dengan panitia lung taah bacut lung pegah bacut tentang maulid Nabi sejarah tentang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau silapih mak ilun lam dakwah merasa ya lung pegah tentang lahir Nabi dalam ceramah lu merasa khawatir lu bila mana lu cerita tentang perjuangan Nabi pakat tungku ya nu pegah pakan khawatir tungku nu cerita takut mah tengah lu pegah masalah lahir Nabi tengah lu tahu tentang perjuangan Nabi ni bedah ni awo hai tungku mam nyuka kamawo pu ya hana so dengan habaron ilong mak hana ya lu rona wai lu lo hai ron kan wo lu bubulung lam mampakan ya ni tungku yang ya longkan ranwa mak tengah di orang akhirat ketika tak setak Nabi Muhammad tak lagi syafaat ketika tak setak Nabi Muhammad tak lagi bantu pada Nabi Muhammad takun ya Rasul Nabi syafaat ke kamu ya Rasul ne bantu kamu ya Rasulullah
takut kekal li Nabi. Umat lun, orangnya kata laki bantu baklun karena kapal lekelu. Lam dunia nak urung cerita tentang lahir lu. Lam dunia nak urung pegah tentang riwayat lu. Lam dunia nak urung cerita tentang perjuangan lu. Tatuk punyung, haik tak dengar tak bedah ti Allah. Orangnya tak laki syafaat baklun, orangnya tak laki bantuan baklun. Nyo yang yo teman. Urusi lun yang ulun tuan pemulia, walau haik ni dengar mak, walau segala macam, yang masalahnya tetap dong tak. Urusi lun yang ulun tuan pemulia. Nabi Muhammad yang dia peringat bak malamnya mak, merupakan manusia mulia. Lahir Nabi Muhammad ke dalam dunia berbeda mak dengan lahir manusia biasa. Maaf mak, urung syiklun. Tari-tari tanya orangnya, ganteng-ganteng tanya orangnya. Maaf, lahir tetap lewat farad nyan menyo tanya. Tapi menyo Nabi Muhammad ke lewat farad lahir. Farad situku lahir Nabi Muhammad. Dalam kitab Nihayatul Zain pegah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Nabi Muhammad hana lahir lewat farad. Farad situku lahir Nabi Muhammad bal min mahalli futiha fauqal farji wa tahta surrati. Tapi tehah sabuh tempat bak mak Aminah, iaitu di bawah pusat di atas farad renan lahir Nabi. Kan lewat farad. Hai tungku, cucolong berosa renan cilahir. Mangkiban hai pukiban kan ngembaci geplah. Oh nyo hanaplah mak hanaplah. Oh watika terus masalah lahir Nabi Muhammad. Kemudian wa ilta'amu fi sa'atiha, mutuk kembali hana memberi bekasan membacut pi nyamban mulia Nabi Muhammad, nyamban mulia Nabi Muhammad. Maka regam yang pertama urung syilun yang perlu kita ketahui bahawa Nabi Muhammad lahir ke dalam dunia hana lahir melalui yang pertama. Yang kedua, tanya mak urung syilun ayah bandung wajib bertaturi Nabi Muhammad. Bahkan tuku wajib bertaturi Nabi Muhammad karena menyo Nabi Muhammad hana taturi. Andai kata Nabi Muhammad hana tatau, nyo han selamat tahu ba Allah Taala. Han selamat bila mana kalau dong kubu. Bahkan tuku han selamat tahu ba Allah Taala. Nyan wati tayo tamang lam kubu. Baikah urinang ataupun uragam, urung asin ataupun urung kaya, nyan malaikat akan getayang bak getayang manusia yang dalam kubu limang boh pertanyaan. Salah sabuh di antara limang akan getayang bak getayang yang dalam kubu putra. Waman nabiyuka, so nabi kata. Jawaban yang kehendaki yang betul oleh malaikat dia masih putra. Wa Muhammadun nabi, Muhammadnya nabi lo. Logika mak urung syilun. Seandainya Nabi Muhammad hana taturi, Nabi Muhammad hana tatau, kira-kira mampukah kita memberi jawaban bahawa Muhammad itu nabi? Jut mak. Hai mak. Wati kau temayang nak tahun be tinggi kau temayang. Bo be le nak tu sulung kunan. Oh lebih hana tu beria tamu tu hana tu. Nya hana tu biklaun. Buka mak. Menyo Nabi Muhammad hana taturi. Wate geteng le malaikat dalam kubur. So Nabi kata, kira-kira je tapi jawaban. Hanji. Maka kiban cara tungku bertaturi Nabi Muhammad. Yang pertama, taturi Nabi Muhammad melalui silsilah ataupun keturunannya. Buka. Nabi Muhammad siapa mana? Abdullah siapa mana? Abdul Talib siapa mana? Hashim siapa mana? Abdul Manaf siapa mana? Husain siapa mana? Oh tahu sabiri. Berlaku itu je. Maka Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qais, Qais anak Kinanah, Kinanah anak Qudaimah, Qudaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Muzar anak Nizar, Nizar anak Ma'at, Ma'at anak Adnan, Adnan anak Udat, Udat anak Mukawim, Mukawim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'rab, Ya'rab anak Yasjud, Yasjud anak Nabid, Nabid anak Nabi Ismail, Ismail anak Nabi Ibrahim. Baca ulang lagi. Jut.
Ju tapi bohong. Maka yang pertama taturi Nabi Muhammad melalui silsilah. Yang kedua kibancara tungku taturi Nabi Muhammad. Yang kedua taturi Nabi Muhammad yaitu melalui akhlak dan sifatnya. Maka malamnya tungku urung syilun long pegah saboh contoh tentang akhlak Nabi. Nanti baru dah pegah masalah pendidikan. Kiban tungku akhlak Nabi. Nabi Muhammad gad ma akhlak mulia kan cuma dengan sahabat gemanteng. Nabi Muhammad mulia akhlak kan cuma dengan keluarga manteng. Dengan Yahudi Nabi cukup gad akhlak, dengan musuh Nabi cukup mulia akhlak. Kiban akhlak Nabi tungku bak siuro. Dua dro Yahudi dia yang bangang ni. Hai. Ikah nak katuri si Muhammad. Si Muhammad tu. Si Muhammad bin Abdullah. Oh, kuturi pakon. Hai pu pakon. Nyang gara-gara si Muhammad habis pecah belah manusia. Perumoh tamang Islam lako hana pisah gara-gara si Muhammad. Anu tamang Islam murung syik hana gusei rumuh nyantok si gara-gara si Muhammad. Duduk dia yang Yahudi nya. Hai. Narame man yang tamang agama si Muhammad. Ko rame yang tamang agama si Muhammad. Pakon teman rame tamang agama si Muhammad. Hai ku dengar akhlak si Muhammad gadat. Ku dengar akhlak si Muhammad jeroh tak. Oh gadat akhlak je. Gadat kemenangan. Itu yang beta dengar bakok bahawa si Muhammad nyogat akhlak. Cita teh jah segala barang si Muhammad. Tak kalan kiban akhlak si Muhammad. Kabar dia tu orang Yahudi barang Nabi Muhammad mak. Ijak baca terus boleh tok pintu. Muhammad nak ke dalam. Itu tok pintu oleh Yahudi. Muhammad nak ke dalam. Nyamban mak Yahudi jar mogok Nabi Salim. Yahudi jar mogok hana model Nabi Salim sebab Yahudi beda dengan teori Islam. Urung Islam jak bermohgok teori nabi, teori adab, aturan mujame bermohgok. Yang pertama tak bisa. Dukna lega tunggu Nabi Salim lega. 3 panggilan tak terjawab bedah ya Allah. Lega Nabi Salim. Itanya orangnya kan lega Nabi Salim. Tam jame bermusyaharat, tajak bermogisi kadang. Nabi Salim BBE tak masuk. Betul tajak bengah cawro. Tak betul. Assalamualaikum. Mana tu oh depan sip. Assalamualaikum. Yang salam beda. Tadang pintu ke hana sosok tajak pintu samping. Assalamualaikum. Pintu samping hana sosok putar pintu liket. Assalamualaikum. Nyan pintu ke pintu liket hana sosok putar lam. Jara ke kalon bitih pat narhung inan tipen mata. Nyamban katanya. Padahal dalam agamanya lam agama Islam mandung nadab. Dajak menjamil bermohgob nadab. Tak sawurung sakit nadab. Dajak buat acara walimah kanduri gobnya juga nadab. Tapi maaf, tayo tabut sabena adabnya ladom hana dak pakai alih dalam kehidupan ti orang-orang. Jak ba walimah gob, jak ba kanduri gob nadab. Putra tungku adab jak ba pesta gob, yang pertama lu begahma. Nyo yang kehidupan ti orang-orang cobaan kalian. Jak ba pesta gob, jak ba kanduri gob. Adab yang terabaikan yang pertama wati menghanduri. Kiban nuku adab yang terabaikan, itanya uronyo tabuh kanduri ladum cukup lele habis hana habis tak baju. Sebab mana mak urusilun na ladum makanan mangan bak mata hana mangan bak babah. Nyan wati tantri bak peran tak jenguk. Bereh makanan. Tabuh jebu. Nyan wati boh bu bungong dengan hana deuh jam bala tabuh. Gesel samping nak pecah puduk pecah sebab tumpuk. Geselom na gaduh-gaduh tumpuk gaduh-gaduh lo. Nyan belah no na mihon cok mihon peduk lo. Ukuran wati tak cok kerupuk tak peduk tubuh hot wiyu penampak itu. Giliran cok ke si tema ke si bu lampingan bu sabuh man pak jaro. Rupanya wati tengah-tengah tak pajuh bu. Takap ke si tak pakai ke si padahal ka borang ku. Wati takap borang ku rehang abah cukup berat. Tinggal ibu kau cukup le tinggal ibu kau. Nyan gekalan lepo rumah. Padahal urung kandurian ladom urung kasin. Beri hatta gemutang. Engket hatta gemutang. Alat magun gemutang. Tanyo tabah-bah kanduri kau. Nyo gekalan lepo rumah. Ate pormo. Nyo dosa teman. Tabah tu ladom. Jak bah kanduri kau mi urung silun bet kuat tak bergahabah. Nyo biasa urinang tak kuat bergahabah. Getat 3 ke komptin tak kau.
paham nya lebih-lebih mah na perti ibu-ibu tamanglah ruang khusus nyan kalau di itu kalau dia tu nyan makanan penuh nyan tengah makan duri gerempak sah ngon ke cukeh ngon ni anak mangga temangku anak mangga ku bikin kati belum dah ke sore gerempak mesah lam kelawan ke begah teman bugok anak mangga nyan wate tamesah menan itanyo tain talin tu kadang ubirun hana ta turi lam kelawanyan kadang na porumo lam kelawanyan kadang na syahara porumo takun makanan gop hana mangat idengo de porumo hati gop mam tu hanjut kae pajeu hana bedah ya Allah nyo ladum kelam kehidupan biasa bakan duri lom itanyo be ta puo atagop memang hana gebi puo nyo ladum le porumo malam ge tilemo gecing phone na solemo 80 kilo tinggal bengah kita gun dengan isi 65 kilo 15 kilo tu ha tengku hom ipajuh le tanah ha maladum ka ku puo baju sapau ino hana maka nah hai no hana puo dah ka hai masih hana lu ku puo 10 kilo sapau hai dongku puhan tak puo gebi le po mau han gebi kebukti menyo gebi tak tejit iku tak tejit bai ku nyokan menyo uri nang po lam jilbab tu patau nyan kebukti hana gebi menyo memang menan tajak bakan duri gop urung silut tak puo teman bugop tak jong ke sigop nyan hana din ba pormo harum tak baju beda dengan kahek tak makan duri beda dengan kahek kalau tak pubut ke kun Allah hajupo neri bungoh kan kerja neri bungoh kan pubut nicok 4 teman bu nempuo bajutnya baru jin urung syilun yang luntuan pumlia wa basal rupanya Yahudi buno keruh barmoh Nabi Muhammad itu pintu Muhammad naki dalam gedebit Fatimah nyan wate gedebit Fatimah aku buka pintu menanti hah pintu langsung kita mau Yahudi dalam nyan ngalan mah menanti hah pintu langsung kita maju padahal ma urung syilun ada-adolun tanyo tam jame baru mahgo wate buka pintu lepo rumah nyo hanjut tamangile langsung pakan duku hanjut tamangile langsung tapi kesempatan kepada porumah untuk ge pesanan rumah kadang lepo rumahnya tengah gumasau nyan bak ruang tamu punuh baje mesti pru baje hanak tu pun macam ataupun leganya nana mi tambah mata ubi di nanti bak ruang tamu rupanya pak lian ni tapi terus tanya tatamang laju dalam lepor mo hanak tu pun macam ngecok anak mi dengan ngecok dengan anak mi tatamang tanya jok ju jandok dungku nak pergi dia kang apa tepu dia dah miliwai le kabeh mandum kabareh tungku tamang dalam baru tamang dalam rupanya waktu terus Yahudi dalam itu dah ke Nabi Fatimah tahu luah Yahudi ayah pegat ayah Yahudi pun dah pegat ada Yahudi narkung bi ke Yahudi nyamban Nabi Muhammad Yahudi bunuh dijak permuh Nabi Muhammad di nekalan 4 bro akai Nabi bengah hijak permuh Nabi pun kagbi kanduri telefon le Nabi kacat urau nyoba surah kita yang gekul le Nabi ba Fatimah itanyo biasa nuhat kata kanduri itanyo biasa nuhat kata pajubu bi kanduri ke Yahudi ka buco urolong bi le Nabi tinggal Yahudinya kam lain sang tan setat bro akai Nabi rupanya kagak deh kasuput hana diwawa lam Nabi ka malam nyoba surah no kapoh 8 gebibu malam lam le Nabi hana diwawa kajula malam bacut udon ke le Nabi Yahudi nalung Muhammad urung gata mandua malamnya beritahu hari pakan Muhammad gata malamnya taih bar mohlung hai Muhammad pat kamu rumah be anakku gata taih lam kamalung hai Muhammad menyo kamu ihlam kama gata kata apa taih anakku ilung lam kamanya ti malam lo malam hana lo kejut nyamban mak mulia akhlak Nabi terus jame lam kama do ke biyo ironimi yang terus jame pan ye kembar ruang tamu tu lada mi tengok keun ka hana mangat tungku ben wo hari malam nyo keun ka hana mangat itu punya bibit jut hana kamowo mun tu sah tu pa mang kamow tenang ngejau di ke juga cau kasu sabo kena kasu yang lo le du le ka tu nan kasu pelimbang
kerap geling kaso kekun lam pajame tungku belen maka na pijit dino na pijit jile bapa jame ni pijit rupanya li nabi hai mam tu hai di lam kamadro gitu kajula malam mam tu maah lu baga salah tidro Yahudi buno le tha di pejoh makanan wati le pejoh makanan mi buta te perut di pegangan di hai hoi putra ka ilong perut na mga tagay pakan tang ke ikah lagi anu min malam-malam ke sudah ikut ikah kapikir ke demi tengah singa bengah mentang katu iuji merupah pun punya singa bengah tatu hijau daripada betul singa bengah mentang katu kakun mantra-mantra apa yang yud yukun mantra itu yang mak kena cerita kau pengen anak mit nah baik nak pengalih kau-kaunya nah ladu numin li pajuh makanan keung ka jauh isi terus isi kan ayah hai mak soal isi ayah kau trip kau ayah long perut kau sakit satu kau kedebit hai long tunle mak nyok ikan tunle kau kun mantra pun mantra malu kun mungkin pernah tele mak nyok punggung nyaule punggung nyang pernah banu tiuro ne kelian 17 kau ikut nyalian mukuboh bapa tajuk tu abi tai pubut abi yang pasti alung tu pubut dia hek tu pubut hana jujur panai jujur makan bak ulai pernah bak punggung nak abek nak keliang kawan-kawannya rupanya Yahudi benar hai mam tua hai tempungan ye haju balik bak ira bara baru kali pirung pakon lebih iu ka katuh ka pakai katuh hana kutuh di keroi nyok kabeh ki kau ipoh tulis Muhammad ipoh pakai ipoh hai poh dam jame barmoji dari bungo-bungo hano ibi makanan ibi tempat tanyo ibi makanan lam kaso kubah ka hai poh ke mampaki hom ka pegah keroi ke aku je pegah lu ka katuh dia ke hana kutuh di keroi nyahum tu habis kan tu nyana naik le yang kamu tulak cerun kaidu papa urung luai gua nabi di masjid tingkat cerita kekalan kaidu dua ke papa urung liang tu juga kan kapagah dia roh juga ni kapagah dia pakon kali nabi ji Muhammad itu nekalan akhlak nabi duduk nak keun alah hajam yang tua long la kemah berayat tak Muhammad ji tu bukan kata kemah long la kemah beri tanyo salah long hai Muhammad ji tu bukan kata kemah long la kemah si kata tam jame barmoh long beklam tu long pegah batah man beklam hana tingat long pingat batah we sehingga ro tatuh lam kamalung nyo salah long nyo long la kemah beri tan nyamban mulia akhlak nabi mama si surah segedi bang kita tengok kejadian gimana berlaku mana banget terus ngantu terus jamin ikubah saka bengah tiga tu kan tablau pertama 5 ribu tak tiga kasu tapi le nabi hana menang redon kena Fatimah unyo tiat kalau le Fatimah si ponyo ayah atau Yahudi berkelam uju begabu leh dino leh gepu berehnya le Fatimah inawa bunga gesiapkan kanduri lam le nabi nyamban mulia akhlak nabi leuh pajuh makanan le Yahudi buduk nyan ka segatro i bedah ya Allah lam perjalanan yang tuanya ke mangan ni hai ilung kau balik ilung barang Muhammad ubur ke dia tu lo engkau dengar boleh kau di beklam kau lo ubur kecil memang getar akan Muhammad hana kurumpa urung ga akan menang tajak barmoh ilayani cukup god ipu mulia tanya pujame dia cukup god tatu lam hana bengeh bi bahkan ni perah salah ro nyo betul sang Rasulullah ilau pun iman ni ibalik lam manuai terus kudih tok lebih tu Muhammad naik ke dalam gedebit lam Fatimah gekalan kawanya lam ubu akak na lam katu lam hana duduk ni kele Nabi Fatimah soi luar yang tu berkelam yang kai balik lam gedebit Nabi Muhammad ke buka pintu jamilung lul kemah putra na salah lung berkelam hana Muhammad putra na tinggal sehingga tak balik lam kamu hana tinggal siapa Muhammad mampakah tak balik Muhammad rupanya akhlak kata gatan Muhammad rupanya akai kata mulia tan Muhammad maka uronyo Muhammad persaksikan Muhammad asyhadu an la ilaha illallah tamang dua Yahudi dalam agama Islam ngan wak akhlak Nabi Muhammad
ngan wap akhlak Nabi Muhammad. Nyan kala dulu silun Nabi Muhammad ajak manusia beriman dengan Allah Taala kan dengan dinar. Nabi Muhammad ajak manusia beriman dengan Allah Taala kan dengan dirham. Nabi Muhammad ajak manusia beriman dengan Allah Taala kan dengan rupiah, dengan pusit. Menjadi pengikut Nabi Muhammad dengan wap akhlak Nabi Muhammad yang cukup mulia. Menyatakan akal imam tuah, adam tuah menyatakan akhlak, tetap hitung legop, tetap hitung le masyarakat, tetap na urung yang dukung katanya. Tapi royo nagat urung akai, lam tiba-tiba agak akai ke. Maka menurutnya payah dia habis peng. Aci ke dari brokan gat akai, aci ke dari brokan gat akhlak sang hanam peng pi habis. Nyo gat akai pajan, lam tiba-tiba agak akai. Lehnyan kabrolah. Urung silun yang lun tuan pumlia wo batal. Yang long nak pegah mak mulia akhlak Nabi Muhammad. Maka urung silun nyo adalah hal yang wajib tak peturi ba anak-anak kita nyo, yang wajib tak pegah ba keturunan-keturunan kita pakan bahawa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang cukup mulia. Bahkan tuku wajib bertaturi Nabi Muhammad, wajib bertaturi ba keturunan-keturunan kita nyo. Leh wafat Nabi mak, leh wafat Nabi. Cukup le lahir nabi-nabi palsu antara lain Musailamah Al-Kadzab pernah pegah droi Nabi. Kemudian akhir 2018 2019 nyan di Jakarta cukup le lahir Nabi palsu antara lain Ahmad Musaddiq pernah pegah droi Nabi, Mirza Ghulam Ahmad pernah pegah droi Nabi. Bahkan terus bak tingkat urinang nah ya pegah droi Nabi. Maka ma urung silun nyo ke tempat urung silun, tempat tapturi Nabi pakan lam dayah hino nabut kitab khulathah kait kiban akhlak Nabi. Raya baca tu kabut kitab Nurul Yakin kait kiban akhlak Nabi, sehingga andai kata terus urung-urung uranyo yang jak pegah dro Nabi hai patih li anu kita nyo hai tungku na teman urung jak pegah dro Nabi han mustahil mah, han mustahil nyo mata 2020 mak 2022 daerah kamu di kota Luk Sumawe pernah beredar berita, pernah beredar surat, putra surat dibenarkan, dibolehkan yang mengajar agama di rumah sekolah SD, SMP dan SMA bukan guru Islam. Artinya putra mak urusi lulung pegang jadwal rotu yang pernah masalah tauhid parmo sekolah SD ke le guru Islam burung kafe dibolehkan rotu yang pernah masalah fikah parmo sekolah SMA ke le guru Islam urung kafe. Coba bayangkan mak nyan letak anak mit kita mang guru kafe dalam lokal gejuk soal le ibu ataupun le bapak gepegal soal berbentuk soal cos. Makna soal cos, nah pertanyaan kemudian disediakan jawaban. Contoh soal menunggu betul. Di manakah Allah Ta'ala berada? Yang soal jawaban putbah kejuk A. Allah Ta'ala di langit, B. Allah Ta'ala di bumi, C. Allah Ta'ala di dalam neraka, D. Allah Ta'ala di dalam surga. Nyan pertanyaan, nyan jawaban yang disediakan kejuk kenyartaan ini. Ibaca lian kita nyaw. Di manakah Allah Ta'ala berada? A. di langit, tak mungkin. B. di bumi, ya lebih-lebih lo. C. dalam neraka, tak mungkin. D. dalam surga, ya pasti no. Di kolam tu D. Allah Ta'ala berada dalam surga. Nyan wate di kolom menan seakan-akan lagi mengitikut dalam hati Allah Ta'ala berada dalam surga. Waktu tak itikut Allah Ta'ala berada dalam surga sama dengan Allah Ta'ala ke bertempat. Bila mana tak itikut Allah Ta'ala bertempat sama dengan itikut getanyo ke berbeda dengan itikut ahli sunnah wal jamaah. Tapi alangkah bahagianya mak bila mana anu urut tajuk TPA na TPA itu baiklah itu tingkat SD, SMP dan SMA terus guru gejuk nyan soal kan ni icok soal nyan iprik bamuka ibu ke hom masa terbit cik ketamang guru kafe ke kun ba anak mit masa anak-anak apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tuan mit siap. Munyo siap pu ya ibu tayang kata oh bu jud bu. Ibu mulai bertanya ucap pulpen anak-anaknya putra pulpen bu dekat kalon berarti pulpennya nah ucap buku anak-anaknya putra
buku bu. Dia kakalan. Berarti bukunya. Nah, gecak kesimpulan lebu. Berarti tip-tip yang ditakalan itu ada zonomi. Lehnya ke tingkatan macam tu lebu. Allah Ta'ala nak ditakalan. Hana bu. Berarti Allah Ta'ala sebahagian ini ragu. Nah ataupun hana. Rupanya dalam kelawan haimak. Nah nak tanya. Uro tak jauh babut di nobat TPA. Malam jauh babut di TPA le mugrib. Uro ijak kula. Itiok jara ibu. Long teman tayang lagi aron tayang jut. Badah nak tayang kun bangun. Hai. Nya baik hibangai long tu kuyang udah kata ut. Apa deh? Ijak buku nganya putra. Buku dekat kanan. Hai pun haduh beraya. Berarti bukunya nak. Ijak pulpen nganya putra. Pulpen dekat kanan. Berarti pulpennya nak. Ijak kesimpulan lagi ibu cak benar. Berarti tip-tip yang ditakalan itu ada tu mendu. Boleh dia bawa ibu. Nganya putra. Ulai ibu. Kakalan. Berarti ibu naulai. Lam ibu nak tak. Nadu. Hana. Berarti ibu hana utak. Tu mana-mana. Yang lo nak pegah putra. Yang pelai pegah hana putra. Pakan sesuatu yang hanya sesuai dengan akidah. Anu teji itulah pakan. Lantaran nak ilmu agama. Nyo mak yang lo nak pegah. Penting pendidikan terhadap anak-anak kita. Paling kurang singa. Di selamat akidah dengan mansabah lokal. Paling kurang akidah dro di anak kita akan terselamatkan. Paling kurang singa. Di selamat akidah mansabah kampung. Paling kurang akidah dro di anak kita akan terselamatkan bila mana tajuk pendidikan agama. Mak, tajuk anak mabut. Ino mia. Alhamdulillah. Ladu meno mak hai na gajuk. Kau enggak ajuk ta. Tebak meno mak long kalen. Iloi kampung na balai but je mak. Hai balai but mano, le mano orang. Long kalen perhatian wali murid. Long kalen perhatian masyarakat kepak pendidikan agama lagi nyonyokon lagi kon-konyo. Gepeka-peka. Nyom. Kamu yang semubut segala merasa iri. Iri mengkalan terhadap pendidikan lain. Kan pendidikan lain ni. Iri mengkalan pendidikan baik pula. Ada mendih. Kami memang hanya kesetarakan. Paling kurang jangan dianak tirikan lah. Urangnya menyejak ikulah cinikalan mak. Ijak ikulah bengah menyebab surah ni ikulah TK SD. Nadam nekalan awak jaya ikulah hanya pakai seluruh merah. Mandum pakai seluruh merah. Nadam nekalan anime jaya ikulah hanya pakai patu. Hana barang mandum naik patu. Natam keran anime jaya kulah hanya pakai tah. Hana barang mandung gublau tah lengkap seragam lerungsi. Uro Rabu bajai kamri, Sabtu bajai ka bereh, Rolasa bajai kali gosok lerungsi. Gad juga deh. Tapi jabun mak angkalan geron. Membola anaknya bajainya. Kemawe bajainya. Jabut bajainya sih. Tengah tak pubut pal bebangke. Padahal gelang langkih nabi kemawe benar. Ladom maah mata pegah hana mit ladom mijabak bet mekepiah hitan. Ladom kah hana kepiah memang hana kedua layah hiban tebegan mah. Ikun bayah hayah dan kepiah lah boh. Kuliah kepiah apa kah? Hak kepiah tak sebab boleh. Iya mu depu kepiah dah. Bang kepu kepiah. Hai kamu no mulut je mun dike babi belum kepiah lah boh. Kuliah singah tak belau. Anime tunggalam ayah payah no kepiah. Singah tak belau. Hayah ilmu yang hendak blok piah macam boleh. Duduk ke leh hai. Oh demai. Nalu abu. Kepiah lah awai ha. Kun promo kepiah puiron. Hai kepiah jamun. Payah nak pakai kepiah. Ha telu mak jero ai kata kana kepiah jamun. Ya Allah, panilung tuho lom ka jamun ka. Tetot lagak matang tiga belum pakai. Tiga baru pakai time kahwin. Cuma nak kejap babut tang kejap ni pa pakai mah. Kaku tengah roba groro nabele perumuh lam kama hana mo puruh jingo yo prata. Wate ke jingo yo prata onyo ho ke amazau mah. Getari ke piah lagi tri pedeng lam saru. Pra getari. Gecok ke piah ke peh pajaro. Ipa be lagi corona be. Hoyane nyak kono ile. Ulene belapan. Ke piah mo mong pleu. Ha ke khup mata-mata je tu.
Jauh dikir, diam dikir ni minum balai. Duk saf ke duk lom saf ke duk. Allahu li plot her kepiah. Jauh tak boleh lom. Allahu li plot her kepiah. Jauh tak boleh lom. Nangan lekut langkawan yang murid baju ikut. Kacau karet kaikat. Alebut itu niu yang minta tu kertas yang nak karet, iplah kertas likat. Ye waktu nyoh nak li kat tarat. Kakak. Nanga yang burik lo mikun kiban kah piah neku lagi baning. Kai kun lagi baning wong rumah pegah ayah ilung yah aku jak boleh pakai ngelur kelung lagi baning. Kele ya hang kajak boleh kakahan nyan kata-kata yang terakhir hang kajak boleh kakahan nyan menyobak bu. Tapi menyobak pula mak gemeselah le rusi ke bab pendidikannya. Mesti contoh nak pegah. 17 Agustus Iwan ni rumah pegah mak ilapor bak ayah. Mak, kamu kerap 17 Agustus. Pumanggam 17 Agustus. Alah, hai mak. 17 Agustus kan uro karnaval. Puman uro karnavalnya. Alah, hai mak. Untuk kamu kan wait. Cak uro timang lagi uro mumang. Kamu pakai baju lintu. Kamu pakai baju darah baru. Patamita agam baju karnaval. Tak sewa, mak. Padit sewa baju karnaval leher tu ribe mak taboh teragam. Nyang wati ketengah sewa baju karnaval leher tu ribe. Hana dia mentangguh le rusi hana. Uronya laju ku minta ke baju karnaval anu benar. Nyo betul. Bak karnaval. Salah hana pupu mak penuh hiju. Yang maksud kamu meno pakan ke bab pendidikan agama atau nyo hantar tanda bermun. Nalado maah mak anemi ijabah buat silap maah di belah sapu itu. Silap mai di belah silap yah sebelah okey. Silap cengklot di belah silap sebelah mang kaparah. Nalado silap kita nyuak kana silap tunggu itu. Sang kan hai mak kamu urus mubut. Nyar tarta anak mi yang tersebut namam tuah ego tu. Nyar tarta yang tersebut ego namam tuah kan tak pegah menyukuran sakit ego hanya tak cuma leh. Awaknya nempahek yang hartanya panggang dah pegang punggung je. Hai mak lu pegah mak nyo gure no balai mang tuah gure no dia apa buat lebih-lebih nak buat gure no nan mi TPA. Nyan anime TPA mak yang macam cek nyan reta SMP nya nyan kan urung mak. Men patih lu. Ulai yang manggo-anggo nyan kan ulai roy. Mana mak lu pegah kan ulai roy. Kalau nak kan mi lu pegah be sang fikir mangat gure. Ilong onjak but di babah buluh. Ba almarhum abadi baba buluh di Sawang kurung mani. Ina lo jabut. Menyo tawa dakwah menyo mak kut he tu. 2 jam terus 2 jam setengah kadang. Terus hudayah kadang terus pol hand. Nyan tahu anak min mesti ro 2. Takun. Ai. Tempat peng situ rebe ka global sem tabu. Oh ge tu. Nyan li 2 bazam ye cuma le. Lam milik Qur'ana tu. Hai pun nak kau long dia. Oh ge tu. Nyan tengah-tengah di murut tak temayang nak baik kaku keadaan nyon kalian kiban nak kain min tengah murut ndeng baji pampung sama nangan kau roju tengah murut duduk ndeng ikah tengah menyom linggai kira-kira ho hawa kita mengelam surga belum neraka ibalah teh ngira tu ho ilung dalam surga ikah ho hanya tu dia buat di murut roy duduk ndeng lam hai ikah menyom linggai tengah ho hawa kita mengelam surga belum neraka ibalah lam tayang iran tunggu ho hai lo lam surga ka ho hana ji tu lebut long joji long putron long tayang bagai ha langkah kam lain je sa betul itu menyom linggai tengok ho hawak tamang lam surga lam neraka ibalah lam tayang iran tunggu ho ilong lam surga ka ilong lam neraka tunggu ubuk lam neraka bo na tunggu lam surga sapa ngendro no piah murut lom tu maka kan uleroy mon tua menempahe tekan dah pegang maka wajar mak ada segaga gurelo ku cuti tunggu gure cuti anu kitanya segaga kadang roh gepoh anu kitanya ladom kan gepoh mak ge raya su bajut kai klik anu kitanya iwo rumah pegah ba mak iwo rumah pegah ba ayah le ayah ka bengeh le ayah kam pepep terus daya gak dut gure terus daya na yang tingkat urung si na yang getenak gure boka mak urung si lulun tayang iro demak menyogopoh hanya le gure bengeh mak beri tu oh menyogopoh hanya le gure bengeh no hana bengeh tunggu hana bengeh malamnya padahal kan tak begah mak menyorong jamun kalian kejit jeroh-jeroh hana min nyam masa ke depan le tunggu prak depan
Iwarumah ipagah mak. Ilo mak hang jabut le pak abi. Pakan. Abi ke pohlong ke cinut lu. Nyan menyomak jamun ke keun hainya. Iji punya ketepot le tungku. Hang getuk lapun neraka. Nyan menyomak model menan mak ni pegah malam tengah hijak alam mak tungku ni tepat lu ni kata. Urung jamu. Tapi maaf pakan animit jino batan-batan mak. Pakan animit jino ulau-ulau. Karena le urung syik gebi pembelaan kepada anu. Nama ladom na ayah ladom anu hanji depan hangen. Nama ladom beroyo anu gepe imung hanji terhak mulai macu. Kan bermakna hana sayang kan kan yang mufum. Contoh lu megah mesti mana? Iwa rumah pegah mak elu mak ujak but le babi. Pakan gurena ko bro-bro pakai. Pakan pernah gepoh lu pernah ketumbuk lu mak. Nya lemak di home ju gemu pepep dari rumah sampai terus no. Ya poh-poh siap lu. Ilung nepuan nak kau ya. Anak agam tabah butuh hang kuyu boh hang kokoh. Ya poh-poh siap lu. Nya gemu pepep dari deh luar pepem mesti kurang tembut nyo patako belai. Gedamang ni ara gamang ara pintu nya rok-rok je lah. Menyorina kat silak rok kamu kan bayar belum. Silak rok nya inang gitu. Tunggu nak patako. Aduh. Ira biar macam-macam. Kui tunggu lu nak macam-macam si macam semua but. Iran ku ben popo ni alu. Iran ku ben dah ni alu. Hanan nabi ibu Iran ye, hanan nabi ibu Iran. Hanan nabi ibu Iran ni pegah. Hai mak, lu pegah. Gurei dayah no bag timbangan ni ketanyo. Bumu grep hang rumpa pajau. Bag pertimbangan ni ketanyo kadang bumu grep. Poh siblah payah pajau demi gepubut anu ketanyo mam dua. Pakan menandu guna pegah long berasa mak. Ilong na anak mi di balai mak menserta 20. Semayang mugrib ubalai mam tua. Leh tapi pimpin wirid takun banyak mit. Hai. Nyobai kakabu. Ilong dia kutat ku apa jauh beu. Esok serentak alam salah. Jut tunggu. Tina ane rinyun tak gitu. Ha? Kerang cuma leh. Tak tamang dalam tak buka yang ma. Kerang klik je dong. Tak cok sudah tak boh bu lampingan. Kai klik lehero. Tabuh ke lampingan masabah masalah kai klik. Ale bu tak belum dengan bu tak tepi ulua. Kadang apa pintu takun. Hai. Kan kalau ku buka hang bi kabu, cukup heu ka. Ya bedah hendak bilang kelawan. Tunggu ke kareng kai grok-grok lampingan. Dia pergi kibar dulu mak hek ku hek tu. Nyok. Nya apalagi retak anak mi di rumah bernama lah bukan. Nya tak semubut melepak masa anak mi retak SD mah. Retak TPA nya melepas dah tu. Tiplung dia keliling. Taduk dia sirau. Entah pupuk tekanyo. Kakonyo. Ale beri a le beri i le juga beri u a i u. Goje. Tunggu. Ipitri ja pureh long. Ka taja. Bek kamayang. Jok beri kau. Ka beri. Jiko ka. Ali ba ta kai clear goje. Tunggu. Icuti long. Taja long tepe le kamayang ka boju. Lihat kaki tak kau musuh-musuh. Tuhan ini biji. Pakan kah? Kau bagi dong. Pakan. Jika ini kerah longku. Kalau bek kamayang, baklah peluluh kau. Bek kamayang. Cukup emang tua. Apa patih long. Maka mak bek nak dut gure. Ada segala gepoh. Hanya kita kan gepoh mam tua. Hai con mana malu buka. Irona hana drone mam tua. Irmoh nabi ibu irona. Nuju penjajan irona. Watin ni yui bantah. Watin ni begah bang he tengok nan poh he. Nan poh. Irona hana drone dumpu drone nuju penjajan lirona nuju nabi ibu irona. Batat ne poh. Ikamo gureno anu mukan sapu mukan pum preh lo. Mono bimi ada gepoh hana ga khang ngalinggi. Ada gepoh hana ga khang ngapale hana paling lebih belajaran. Maka maklum kalian kenyataan lu berapa. Anu uronyo yang semalema, anu uronyo yang tukang semale urusi rata-rata anu yang gepe imuh le urusi. Anu yang berat disayang le urusi. Bek salah mufhum mak. Mono lu berapa. Bek tapi pembelaan kepada anu iku urung deut. Monyo iron mak nabi pembelaan anu iku urung deut, nyan anu drone semakin batat, anu semakin ulau-ulau. Contoh mana? Mesti basiro anu gepoh le gurei ataupun gecuti le tunggu. Nya necok anu neba batunggu. Idih batunggu ne tunggu. Ben popo ni alu. Iron ni berusaha semubut. Tiang alu ben tunjuk Nyan menang sikap drone mak anu semakin ulau-ulau pakan. Tinggal di. Lu na sobela. Ada batat lu
ada ku melha dengan tungku, ada ku tenak gure, mak iyah long tiap ku belalu. Munyo mana cara ro demam tuah, anak semakin ulok-ulok. Contoh lain menolong pegang. Masa bak siuro anak drone pingat leah. Contoh, hajarah. Ikah bek kat debit jula-jula malam. Menyo kat debit jula malam, nyo kawo kupoh gate ayah. Rupanya malam singgah hiwo anak poh 12. Beklam lagi pingat. Totok pintu. Assalamualaikum. Pah yang buka pintu ya. Tayang. Pandai kau? Lu dia boleh geli ya. Kamu kelaman ku buka hang biji-biji jula malam kah darah. Wasa kau? Ngembang pesal ya. Pesal kau? Bang pesal kiran. Kengkak ku buka bakah hang biji-biji jula malam. Be sampai gerak-gerakah malemak. Be sampai gerak-gerakah malemak sabah keluarga. Tengah gemu pep-pep le ayah, tengah gejol le ayah, debit mak ram kama sok menjadi pahlawan. Debit mak kama, dempang ke lima. Hai. Bada si kakak hanya debit jula-jula malam. Hana tiga ni jamun, hana tiga ni jamun. Leu, popoh 2 malam bekat debit rajenglah. Nyamun-nyamunan sikap drone mang dua, itibit anak juga deh libut pakai tayang waniyah nimit anak putapu. Kibang si cara mak iron ngemi tengah gedhe le ayah, tengah gedhe gempep-pep le ayah rene mak imbek bukan sapu. Imbek bukan sapu. Kabeh gempep-pep le ayah, ngejok anu nemat bajron bau liket, roh liket dia nyempingan, nekeun bani. Ngesah bani. Tara. Ika bertolol ya. Ya ka ko biod. Ya kamu nyobenge lagi burusa. Beri tanah mutu. Nyamu-nyamunan nempingan mam tuah ada tinggal di berarti halung hanji berangkau gepoh bibi gepoh. Maka mam tuah pakon animit jamun mutuah pakon animit namun jeroh karena memang rusi memang gad gedidi. Maka hana salah ke rung tuah jamun, kan salah manuk yang tubuh umpang, kan salah rangkang bubung ditirih, kan salah anak haiten sembahyang, tapi salah didikan mak dengan ayah masa uroji. Maka begot mak. Kalian